kolomka sari kaham kaisa video khana ba ma phija video ni main reason ba je main issue abong kha kaisa apps tongo kutum hnai a kutum apps ni through te miani simi sino YTF Youth Tripura Federation o youth ni je membership nai tong hnai kaisa spread tong acha amon ya golo a apps kutum bo kabanga borok bo already member nai paijak ang ko kasana musungu actually abo sung je dino sin apps ngai sini final apps ngai sunga dino sini YTF Youth Tripura Federation ni official page sini social media tongo eba sung YouTube ni throte eba je kun social media throte sung abo declare khairnai indorok membership nai manu nai actually obo je tabo ung tongmani obata trial version si ta trial choli tongo abagi ang request khayo jara membership naka to naka tai o jaga membership ta nadi jeng ta trial choli tongo je fru officially jeng announce khainai aboni ya gulono jeng membership nanani ba jara membership nanamu sungo bor nai manai abagi ang a video throte request khaimu sungo bises khai ani Tripura joni sini sikla takuk songno jara membership nana musungnai eba je already nai paikya obot just a trial version si abno toinara kun confuse tangdi a jaga tai membership nana kun provision kariku abot se trial choli tongo bomte yung jeng abon ya golo je fru jeng confirm khai jeng je fru news circulate khainai abon ya golo norok membership nadi amsko kasarinyo a request khayo haino hai norok je mansa video share khailegi jara saimye ko bongo sadi je membership nama to nakha abon ya golo ta next membership ta nadi ko jeng officially announce khainai announce khamai jagolo no norok nai manai membership